Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob ying jongpi Ka mauring keneng Blok Congress Committee hakakat pratrik unok pra arjap saw. Kalapen penapai ba bau ba Jonathan Siem unlong ukur tong jong keseng Congress na mauring keneng constituency. Ha kabai dei bakani ka Meghalaya Pradesh Congress Committee hakakat kendai trik unok pra arjap saw. Kan sapen benaya ka kerteng jong ki kertong. Na ki kat santli constituency kiban aireng syaka election ha Khasi Hills Autonomous District Council bat Chipongwet ki kertong kiban aireng syaka election ha ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Samla Jonathan Siem bolong kertong jong MDC na Congress Party. Ngasiaw balong badan bok namar ba nabaro arb khandai sit hakane Khasi Hills District Council kene gede ke konstitusi ka ba nongkong bangayo ban yesim benta ban declare ki kandidat di sisa lasai gasi bangin declare ki kandidat bon ki bong ba o ka kongres te balai kaslam bomyo kandidat ne kumno ramang lasai gasi sausan beje jisangin declare kandidat tang ni apa blok pat la kerke pelat yang bawan declare no mentawa kamle le namar hangne na gani ka blok sultanat ba jisa ngira kular ban ai tiket di ban sanlang ban swana do go por MP ndre ngarsio kemen hado gatar tai kepadi di perlok be banga lakan bas tom go por MP ndre ong ba em namta ke jingpha jong ke konsensi ngini trelang rangkat bat usamla Jonathan te sultanat ban ong ba kamdon jing artatien na ke banta ke ne ke sorang kam konsensi meritangi ba Jonathan hi ba apply na ke ne ke konsensi te insayo ahia ke tiket pimde bandu jing kermen kini ke konsensi ke badan kamba balengong ke don kumban ru penyo teliki polling stations kumbalai penru hajar kinong tebots kumba sanpau prat teliki snong gi hapa kini ke konsensi kini ke konsensi ke don kam hagawai kaliang ke ker saudong ya ke selong kinong sang snong bon kinong rep kinong sang snong bon kinong belang Hendrai ski menta kini kinong kendong kan kelano sor ban balakamnya ke selong ketur sakini kitai te kumbang ibet kumtangin ot ladengi kwa ba kene kasnong ka konstitusi ke area ke jongi kanlong ke internet kanlong ke bakoi kanlong ke ba yo ijngai ni habyo kinong yalam ki bakoi ki bastad ki banyo ijngai ladengi kwa ba ke konstitusi jongi ke konstitusi bandap de ki drugs ke konstitusi bandap de ki high level ke konstitusi bandap de ki basukular ki kular ke reservation nang slam nang duna ke jing yo akam ki dua ya ke por election ki kode ke bible demi yesho dakar isi garo kata lada ngibet kum kita ni odro kumba odho Manipur ha Manipur ke jingja nongkong kami na ke reservation hado menta digi hajar lagi ying satang digi spa ki biru ki yap tang na menta ba ni kum kinong snong ni sya pen bi tengkar pa di pi ba ni ban perkat ba
kumbang ibet kumtang iot ladang ngiok ke ki so ki baba ladang jet ya ki lidar ki baba ngiok ke so ki jingshar ki baba ladang ipet ke parti ke baba ke parti ke bapet ya ki duk ke parti ke bapet ya barak ki nong snong ki minorities ki no ki janyam ki beper ladang ibet na kum kita ngiok ke jingsuk ngiok ke roy ke par ngiok ke kalawai ke baba nam ta ke ribat ke jai penriu kum ki nong snong jong ke ne ke thain ngawan hane ban ai ki jingker khu kerdo ya ini kandidat bahing hasem bat kamtam ya pi ki nong snong ngakermen ba kene ka area kene ka konstansi klaim artatin ka perkhat amtang ya ka pamanta ndrei ka perkhat ya ka lawero banyo kalawai ka babha ni habyo ki breu ki ba nado menta ki babha uneu kandidat jongi bestat peladep ya ke MBA ro ka dei finance but marketing ka babiang ha duna ki MBA ki balik ke politics bon ki MBA ki kam yo jam ki kam ki behe ni kun jongaro balik MBA tang mare paswa ban pas sistem la yo kam benong jan politics ong ka jakhlia palat tinggi setenat sokman ni ai ke jingker ko kerdo ba uneu kandidat jong pi kandidat jonga kandidat jong ke parti kongres unle bha tengah kermen ba ka kongresi kumba pilai kumala batai ba penskan bala batai ba Roni bala pai ba Antonio ngin me no e ke jai penreu lada ting ngitip ba ngin sasha mai lene ting ngitip bagi breu kinam hon yingi kene ka par bladem ngitip ladang ye trei bat ke NPP ke cingkeno ka bajor bat ngi ndrenga ong ba Roni ngi ha perkhat ka jai penreu kanne kansa ladang ngi ke badon ka bor ngi sacrifice ngi madrem kata ke MP ngi madrem kata ka mali menta cisen narsen handrei ki ki points ki bangebo na mata ka amendment jong ka siksedul kin ai ngi hakawai kasi kaso ki jingeda na mata ka ribat jiben reu dang hine gisi ba penskan iwan na Delhi ni ai jemut na mata ban amen ki siksedul ngaro ngawan saleng la tho sti na mata ka amendment siksedul hadin ba kani ka jingdep hadin baladep na dong sedong ka home ministry kong labyang tenga ong no bangi de ban veng no menta na ka disnosul amdai ba ngayong ni weng ni isi leneng you no ni siya ba ideology jongi kami hab bat ke NPP ke betelang bat ke BJP ndrei ke jingi trei jongi man hekene ba lang kolong tik tang na banta ban ya dai ke ribat jai berulang ba ke siksedul kumala pensai kini ki perlu ki paladep kata ka daw akar pa pi kum kinong snong ka challenge kene ke area ka bajor ka roy ka par kan sawan ki por ki perangwan na marba menta kru ki institutions ki babon ki college ki bon ki panwan ki surat ki napan he na ka por cha ka por kane ka area kanang kamkeu no ka por ka challenge na menta jai penreu jongi ladingi jet ki belong karap pini ka drugs ka jor pha menta ki breu ki bodon ha secretariat ya ngi be treu do yong te kam he ka jing yo bodon ha secretariat paningi ki betreu do yong kataro do yong jongi hab yakit men met teng isne ki breu menta ngasa Hanorem Hills kawai na kidong kiba syaitam hapo ka state no hapo Shillong andrei kilong kpa ki hab men met balai labon peladu drugs nai kami kato barok kadena ka corruption ngapi kinong mikmat ngapi kinong tebot ngabat pi kinong songsnong ngidon ka hok ngidon ka jingkit kle bandrat tengkong yakini jing barok bandrat dikini jing barok ngi hab sacrifice ngi hab len yelade bandrat dikini barok ngi hab ye trelang ngi hab tip ya ka bor ga jongi ci sen ka sansnem ngila ban pendon kami ka bor ga jongi sen ka san snem ngila pan pendon kami ka hok ka jongi tengi ngiwan ne pan kerpat ipi ban ai ka jingkersan ba
nang ni pinlek segi snong segi yang kesem basyo pha ban perkhat ba di tang ka parti kongres ka perkhat ya ka ribat ka jai ban riu bat ngin sei menta ki candidate ki ba biang ki ba khoi ki ba like na kono ka jing keno ka jing kini tiket ngau ngai pi ka ba bon bat ki ba don na po UDP ba don na po NPP menta ki lawan kru ki ko apa ni join ban ni Henry ni kum ka parti ngila perkhat seni pha bahkan ni ka sin ka ba menta kat bangila ladang ila ban ai ki candidate ki babha ki candidate balaj kanu ka jingkan tho ni klam arten bakin nong snong jong ka kasi chantia kin pai se kongres ngin le ka badan kam na kermen long ba ka jing duai ka jing tre sitom jong pi bat ka jing rap jong kinong tre si ngin job kam bon ban ni ke parti ha ka ne election ka bomta don kat bat ka ni konstitusi bat kam tam ki bhayeng hasam ki pa bat candidate jong ka ni sorong kam ba Jonathan Sim ba ula ban kit ye kene gichinge ban long politician kam dei ke basuk na so tho menchuang long officer thia kat bomon di kat bomom bam kat bomon lek kat bomon pendep ye ke kam lele ndre long politician ndre buci lastang ban kibriu ke bubu adru ki don ki bawan duai ro ki don ki chait gichinge te gajing ke dei ke yin ke semro gajing ke dei yu candidate ro gajing ke dei ki prolog ro gajing ke dei ke song ka thau ndre kum ke nong song ni kit lang rangkat ni don lang rangkat bat pi abang pai ke kongres parti ke wigade ke parti ke bagade ke parti kemi nadu usniam khat praspa prapusan kaladon haganeka ri India ka chongyi pat hadu menta ngan itu kadang bat ikatakan nongrim ka bangidon ngiyo ikani constitution jongi gari India constitution jogari India ngiyo ik six schedule kadi ka kongres party ringiai mata gani jingpan thame jogi wi pat ki eryong ernget ka bingen ki pen ki sim ki pen musuliano ki pen mut ban pen kelano ikani constitution jogari India teda ka bubrom ya baro gitu ginong sna ya kini constitution atau kapor gom tak khamtam Dr. Ambedkar ubolong kupa jung constitution keri India ubala mencur lang rengkat kecing mencur dak baburom ya i lead JJM Nicholas Roy ibala ai ibala absud ibala ai cingmut banwan ra kene six schedule bat kumta ka cing mencur lang naga drafting committee pagliyo kene six schedule ngimyo syu kiro perkhat ibastat kibala penwan do reconstitution halor ka cing fair pat ka chungi halor chung bun ba kiniam ki tien ki thlit babun rengidang long kawi gari Rai mentangi kumbalaram kemat dai ba Roni MLA Don Burom jongi iong ba kimak sedang ben muslia sedang ben penkelai kani constitution congkeri India mereka thong kolong ben peniak pensa ka six schedule ban peniak pensa constitution congkeri India lada kani ka constitution ji ka du no kan ma ba ka chat ben ro ka jongi ro kan du no te kum tangi don kam ban pencenai ka six schedule kumba ka kongres ka don ka tangan nongrim ka pej ka ai ki mana lai lut yi ka pet yi giret pat kam nyu siling khmat ya noi no kadi ke parti chonga chong phei don uta bahe apo ke parti kongres ke cingrai tiket ke don ka rai nagi pat ba tegum ta ka don ni tin sekular ka bangiong ban syakri bangiyo mani lai lut tegum ta ngim kwa bantu no tegum ta ke ni ke por ke pamentaro ngayen hang nai ngai kublai kongres parti ke belai bet yang aman long kum kandidat nagan rosor kham konstitusi nagarpat ngayang hangnai nagarpat on apisia kinong syong chungkan rosor kham konstitusi bapin ai lang kata kacing krisyan namata kanai kalentai li ke chonga kini ki kam kini ki cing akmu kicing angnut ke chonga kanong rim chung parti lada umdon kecing ya snok tei chung pisia kanong le no tegumta naga mensim ke bung surit ngayeng akmat chung pisia bapin ai lang kata ketai gemun ketai geding ai lang kata kecing krisyan bangin pen KM yang ke parti kongres kumba ke parti kongres ka try hapo ka rosor kham konsumsi ka maur keneng konsumsi kumta sachisin biang ini pen KM biang ya ke parti kongres lengba kecing trelang kecugi baro